Pronalazak i usavršavanje štamparske mašine u radionici Johana Gutenberga bit će jedan od najrevolucionarnijih izuma čovječanstva. Gutenbergova štamparija, u simboličkom smislu, bit će jedan od znakova okončanja srednjovjekovne epohe i početak novog vijeka. Knjige su u Crnoj Gori uglavnom bile rezervisane za crkvene teme, a njihova izrada odvijala se isključivo u manastirskim skriptorijumima. Koje su prednosti štamparije? U Veneciji se između 1479. i 1481. godine prvi uvjerio gospodar Ivan Crnojević. Ne zna se precizno da li je štampariju iz Venecije naručio Ivan ili njegov sin Đurađ, ali je početkom 90. godina 15. vijeka štamparija stigla u Crnu Goru. Pod nadzorom štampara Makarija, koji je zanat naučio u Veneciji, rad na prvoj knjizi trajao je cijelu godinu i završen je 4. januara 1494. godine, kada je odštampan Oktoih prvoglasnik, prva štampana knjiga kod južnih Slovena. Dane pobožnog i hristoljubivog Božijeg štićenika, gospodina Đurđa Crnojevića, njegovom zapovješću, ja, smjerni i svešteni monah Makarij od Crne Gore, naštampah ovu knjigu. Sve ono što sam naučio u Veneciji pokušao sam da prenesem na 7 mojih pomoćnika. I na ovu knjigu, Oktoih prvoglasnik. Ovaj Oktoih od 296 strana pečatali smo na staroslovenskom jeziku za liturgiju u našim crkvama. U njemu se nalaze i duhovne pjesme koje će se pojati u 8 glasova. Bog, kome se klanjamo u Trojici, blagoizvolio je ispuniti svoju crkvu raznijem knjigama. Ja, pravoslavni hrišćanin, Božji štićenik, u Gospodu ponizni Đurađ Crnojević, vidjevši da su crkve prazne, bez svetih knjiga, a opet radi naših grijehova, pljački i uništavanja garijanskih sinova, nastojah predano, ispunjen Svetim Duhom i ljubavlju prema božanstvenim crkvama, i naštampah ovu dušespasnu knjigu Osmoglasnik, u slavu trisunčanog u jedinstvu klanjanog božanstva. Zato molim mlade, odrasle, stare, one koji čitaju, poju ili prepisuju, ljubavi Hristove radi, ispravljajte. A nas pak, koji smo se o ovom poslu od srca trudili, blagoslovite. Amin. Osmanska osvajanja i odlazak Đurađa iz Crne Gore značili su i okončanje rada štamparije Crnojevića.
Osim političkih razloga i društvene okolnosti u kojima se nalazila Crna Gora početkom 16. vijeka, uticali su na gašenje štamparije na Obodu. To je prije svega nedostatak papira, opreme, boja i drugih materijala za štampu. Svi ti proizvodi uvoženi su iz Venecije, pa je održavanje štamparije bilo veoma skupo i teško. Štamparsku tradiciju Crnojevića naslijedio je jedan podgorički trgovac koji je bio visoki zvaničnik, odnosno pisar na dvoru Ivana Crnojevića, Božidar Vuković Podgoričanin. Nakon osmanskih osvajanja, Božidar odlazi u Veneciju gdje se bavi trgovinom, a 1517. godine osniva svoju štampariju. Za nešto više od 20 godina Božidar Vuković Podgoričanin u svojoj štampariji izdao je 9 religioznih knjiga. Umro je 1539. godine, a po njegovoj želji sin Vicenzo njegovo tijelo je prenio u manastir Svete Bogorodice na ostrvu Starčevo na Skadarskom jezeru.